Eva Ras, filmska, pozorišna i televizijska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja. Diplomirala je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1963. a kasnije je završila i dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti. U karijeri dugoj više od 60 godina, a Rasova je odigrala nekoliko stotina uloga. Najveću popularnost doživela je zahvaljujući kultnim ostvarenjima Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT-a i Biće skoro propast sveta. Prva je dobitnica nagrade Carica Teodora kao i velikog pečata za životno delo Jugoslovenske kinoteke. Pažnju mlađih generacija privukla je kao internet fenomen, prvenstveno zbog svog bešćutnog i bezobzirnog govora, u kome se ne obazira na uobičajene norme izražavanja, a i zbog anegdote o žustrom sukobu sa Josipom Brozom. Eva je poznata i kao slikarka i književnica, čija su dela uživala naklonost kritike i bila prevedena na nekoliko jezika.